Into engiyifunde ngoWelile ukuthi uWelile akamthuki umuntu uma ngabe lo muntu engenazi ingqondo noma amaplani ukuthi amsantulele lesi sihobho sakhe. uWelile nje akamthuki umuntu angafisi ukuthi one day amsakazele ikiwi, le kiwi yakhe le enamaqhuqhuva evokomele njengomhlane wexoxo eliphisa ukubhosha. Wena Welile awukahle uma ngabe unya njengoba unya njalo nje, ngoba indlela onya ngayo wena bangitshela abaseduze bakho bathi la ufika khona ufika ucela i-toilet, yonke indawo la ufika khona toqala oyicelayo yibhoshi ngoba uyisinyefu nje, uyisinyi, kuthiwa unyi go. Ake ngibuze wena salukwazi esinembobo, uma ngabe unya ushitaba kanjani wena? Ufika kanjani lapha embobeni yokubhosha ukuthi usule isihlama njoba une long base yedidi nje, njengoba uphethe itruck lonke ledidi, ufinyelela kanjani embobeni yokubhosha wena sifebe nondindwa sihobho? Wena uhlezi uxhuthuka amasimba, wena bayasha abaseduze kwakho ukuthi hey uyavimbanisa ngephunga lomtsintsila. Makukhona wena nje bavele bangabusazi ukuthi babazeni ngoba unuka umlomo ngapha, unuka umtsintsila, mawuphakamisa izandla unuka iququ lamakhwapha. Kahle kahle Welile, wena lamaphunga angaka akuwe noma ugezile Nkosi yami, uyitshela ukuthi ugezile kodwa alipheli ikhwapha nomtsintsila. Uyazi umtsintsila uzunuke ngisho emlomeni, abafuni ukusondela eduze kwakho mawukhuluma wena. Abantu bathi emlomeni wakho kuthaphuka isitamkoko, msoni wakho. Wena Welile kahle kahle yini ungathi mawuyobhosha uphatha amanzi uvela ubhukudisa ididi laphana, ngoba awukwazi wena ukusula amasimba, uhlezi unukusela abantu ngesihlama. Welile Mchunu, awukwazi wena ukusula isihlama, ididi lakho lide kakhulu ukuthi ungakwazi ukufinyelela embobeni yokubhosha mawusula isihlama, awukwazi. So into engiyibuza yona ukuthi njengoba Nkosi yami upatanisa uthi uzama ukuyikhuhla la emalundeni, ufuna ukwasakazela le kiwi yakho enuka isihlama? Wena ucatha adlala amalunda wena. Amalunda afuna ife beziklina, awafuni lesifebe esigugile esifana nawe esihlezi sithaphuka iphunga le toilet nje emlomeni nasemtsintsileni nasemakhwapheni. Wena sifebe lensila egcwele esifubeni sakho uyoyigeza nini wena Nondindwa? Wena Nondindwa akamchunu sifebe ndini owahlezi ufuna itrend, ngisho ngenkani ufuna ukutrenda ngenkani, ufuna kukhulunywe ngawe ngenkani. Uma ubona ukuthi akutrendeki ufuna nje umuntu osemehlweni abantu, umfuna uzumthole ebese wenza lamasimba ama-VN akho anuka igolo lakho leli elimanzi elixhwathuka impethu, sihobho sikanyoko. Wena uhlezi ukwatela nje, wakwatela kuZimdola la, wamthuka uZimdola khwiqiqi manje nje kade uxolisa, kodwa kulamasimba eVN oyenzile uthinta igama lami ngalomlomo wakho onuka ibhoshi, uthi wena awukazi udelele muntu. Buxoliselani kuZimdola sifebe? Wasuka lapho wena wahamba wayokotela uNgizwe Mchunu, umbiza ngobhuti wakho uthi uNgizwe Mchunu wakini. Uqamba amanga sifebe, ukotela ufuna ukuyontshontsha udumo lukaNgizwe Mchunu. Uthe mayekuziba uNgizwe Mchunu wabuya wena wamthuka uNgizwe Mchunu. Wakuziba nalapho uNgizwe Mchunu wabuya suyincengela, usuhamba usantula ididi lana, uhamba usantula ididi ulo uyincengela kuNgizwe Mchunu la.
uzibiza ngobhuti bo iSouth Africa yonke azayitshela ukuthi ungizwe umculo wakini ngempela kanti sihobo sifebe nondindwa ulo uyikhuhla ngaleli didi lakho elinesihlama lapha ngizwe emchunu ufuna ungitshontsha udumo lwakhe sifebe usukumina manje khathele manje na udumo likangizwe emchunu lo walitshontsha sihobo selukukhathazile usugodela kimi ke manje lana ke mina ngumqanso ongagitshelwa mbongolo ephisa okubhosha sifebe sikanyoko mina ngizokunyisa mina ngizokunyisa zama nje ngizame mina ngeke ngiyeke uyezwa yini wena golo elixhwathuka amanzi aneyimpethu uyangizwa kahle wena lilebe elikhuntile elihlephukile angijwayele mina indaba yebhoshi sifebe angijwayele inhlunu mina tshela mina akho ngquza ophila nayo mina engangilokotha sifebe sikanyoko akho lebe elingathatha amachansi la kimi ngoba njengoba wenza lamasimba nje kungenzeka ukuthi likhona igole elikuthumile ukuthi yenza lenhluno oyenzayo funa